پرس هر اوه بگشتی هنر به تایبەتی وێژە بۆ چییە بۆ کێیە و کێری چتێ چما وێژە هەیە چ ئاوا دەکە و بەرامبەری vê pirsê angaştên li holê jî her ev in wêje bo wêjekar e bo kesan e bo civakê ye avakar e yan bo xwe ye ji hedê min zêde ye rabim pênaseyeke teqez jê re diyar bikim gotinê ji devê yên serê xwe bi vê pirsê re êşandine bigirim ev pirseke ku bi derketina holê ya wêjeyê re li ber siva xwe geriyaye û heta wêje hebe ev pirs vê her were pirsîn vê her li pê bersiveke ku pirsyarên xwe têr dikeve lê heke derbarê vê pirsê de gotineke min hebe bêyî xwe bavê jin paş gotinên xwedan gotinan ez ê bêjim kêm zêde rast şaş derbarê vê pirsê de hezr û gotinên welat dilkên ev in piştî heyamên mirovahiyê yên nekarînê û kêm derfetan ku gihîşte astakarînan û derfetan pê ra hest bi xemilandin, xweşikkirin û zengînkirina hest û giyan anî. Bi heyama karîn û derfetan ra derfeta lûksan jî çêbû. Çawa ku seyare, xaniyê dubleksî, hesabên bankayî, stendina cil û bergên zêde, derketina gerreke bo cîwarên dûr, xwendina beş û pîşeyên bo debarê nepêwîst lê bo hestpêanîna kes a xwe temamkirinê pêwîst lûkseke, wêje jî lûkseke. Wêje jî wekî gelek diyardên din lûkseke. Lûkseke xweş a mirovê wêjekar bexşî xwe û mirovên dî yên pêwîstî bi lûkseke giyan xweşkir heye ye. û helbet bi karanîna navgîna wê ya wekî zimên wêje tevî xweşkirina giyanê xwende karkeriya wêjekar a xemilandin lê zêde kirin lê ber û aso firehkirin li gorî demê ji nûva bi kirazkirina zimêne jî. Lê li aliyê din angaştek ku bersivê dide pirsa wêje bo çi, bo kê, kêrî çi tê, çi ava dike jî heye. Ew angaştike ku wêje civak netewê jî ava dike. Ez bi xwe ne bi wê angaştê re me. Mînak, Quran çiqas ji barimendên wê re pîroz be, bi min ew metneke wêjeyî helbesteke kêm qusûr e jî. Lê li civaka mislimanan ne nevaroka wê Hizra Muawiye avakar e. Ger wêje avakar bûya li Efganîstana Amerîkiyên destlêwerdan lêkirî dê romanên Helît Hüseynî yên wekî Seydvanê Bafirrokan û Hezar Roj jî bêdew ên ku wekî siparîşên CIA xuya dikin da pê bingeha destlêwerdanê bikin wê li civaka Efganîstanê tiştê jê dihata hêvîkirin ava bikira. Heke wêjeyê civakek ava bikira, wêjeya Tirkan a gihîştî Yehya Nobelê wê ew civaka xwe biguheranda û medenî bikira. Heçî ya Rûsan e ya Fransîyan e dibêm xeynî xwefşiya qedehek şerab û wodkayê ya kudayê vexwar pêvtir di çarçoveya Hizra li jor da tiştek nedaye civakên wan welatan ku hemû Fransî û Rûsiyên xwe wekî welatiyên dewlet û netewa mezin a cîhanê dizanin, ji nav wan qesî tiliyên destan çend kes netê da. Girseyeke bi bandora wêjeyê avabûyê derneketiye negotiye me çi anî serê Afrikiyan an çawa dibe dewleta netewa Dostoyevskî rabe Efrînê bifroşe Tirkan. Ne bi Hizra dibêje wêje civak netewan ava dike rame. Çiku tiştê civakan netewan ava dike ne huner wêje aborî ye. Desthilata li ser vê aboriyê ava bûye bi rêxistina polîsan bi zagonên ji hêza çekê hatine pê civak netewan ava dike ne huner wêje. û ev desthilat çawa polîsan, çekê, olê, dêr û mizgeftê, dibistanê, artêşê, kargehê, çûn û hatina trafîkê, sazkirina bazarên taxan ên pêdiviyan bo civaka sazkirî
بکارتینه ویژه جی چه لتش آن لگل به مبسته بکارتینه. او هنر ویژه نوکی آنینا پی یا جواکا مطلق. او هنر ویژه وکی نافگینه که پروپاگاندای آشکرنه تربیه کرنه بکارتینه. تو ویژه یا جواکه که نتوه که نبویه آواکار جواک و نتواخواه کجلومایه لوان جواک و ولاتان دستلات و گرسه روشبون و سالیادن پیشنگن خواه پیروز دکن وان ببیرتینن نه هنرمند ویژه کاران. بوه بمن وسطه هزرات بیجه ویژه جواک آوادکه نه لگوری رحه هنر ویژه وید بیجه. او لگوری مبستا خواه یا اولی بیردوزی نتوی چینی و حضرت بیجه و دپاریزه. چکو رحه وی نه رحه هنر ویژه. رحه وی ایج سردمن آلوز کاوسی ین جواکی نتوی چینیه. البت دمن آلوز کاوسی دا که هیجی وسایه چاوه دستلاته که زوردست نتوه که میتینگر هنر ویژه بو خواه بکارتینه جواک نته او چینه که بندست چی دیوی چکه بو حقیقت خواه بکاربینه دیننجی. بالام دبیم حکه هنر ویژه تقلید ورگر و وگوتنا خفزای به از به هستا بریاوه یا به هزاران سالان ده شکفتان دا به خیز کرنه چکرنا وینه کار خزلان رامه و به هستا و وقته یا به حیرانی لوان خیزان تماشا کریه رامه. گر رحه هنر ویژه دوان شکفتان دا به تقلید ورگر و وگوتنا خفزای را و به حیرانی لی تماشا کرنه را زابه نخواه کراتناوه حوجهی پیبوناوه لوکساوه بس اوه. ده کلیا تکلیب دانینه را به دست خستنا هستا حیرانیه خملاندن و مستانا گیانه و هکه به هایجبونا چیروکا یه دن را لیورقلینک خستبا ناوا حضر و هستن خونده هنگه سرکفتیه. یعنی یه جواک آوادکه نویجه اکونومی و دستلاتا کو و اکونومی کنترل دکه. بوه چندین متنکه ما خوندی دلی ما رحی ما زیده خوش کربه باندور لما کربه جی لیدما ام دچن دکوین مارکته که یان آوامه که یان دکرین و فروتنه که دا ام دبینن لور نه حکم بیوان اخلاق سنج و تکلین ایدالیزه کری ین ویجه لور حکمه اکونومیه سازکار و دستلاتن و بازاره درکبه پیشمه جلو جدر وی همو لی بار کرنان جه بندواریان بمن بگشتی هنر به تایبتی ویجه لوکسه که خوش آجه حیران ماینه یا کو ویجه کار بخشی رحه خواه و رحه یم پیدوی به هیا گریه. انگو ویجه چه بحث او وگوتنا ایش او بدویه بکه چه بانگا رزگاریه. بمن یکانه کراتنا و پیکانینا هستا حیرانیه و دوی ام های جوه خالا هنر ویجه یا نبه نابه یه هبن و خالا بوی نویه نکن قربانا آرمانجین دیتر.